those that don't have family devotions in their homes and those that have family devotions in their homes. jaanong he molaetsa ko wa rona rotlhe ba ba nang le nako ya thapelo mo malapeng le ba ntseng ba sena nayo. And then the other thing that I want us to look at is the word family. Sengwe se se ke batlang gore re se ele tlhoko gape ke gore lelapa. Most of us, we confine the word family to a setup when there's a father or there's a husband, there's a wife, and their children. Gantsi o itlhela ga go te lelapa re akanyegela gore go itebagantswe le ha e lelapa le go nang le rre le mme le bana. But even if there's no father, it's only mother and children, it is still a family. Mme le ha re itlhelang e le gore ke mme hela o na le bana ke lelapa. Even if there's no mother, it's just father and children, it is still a family. Le ha ka tswa go sena mme go na le bana le rra bone hela ke lelapa. Even if it's just one person, it is still a family. Le ha e ka tswa e le gone gore ke motho hela le nosi ke lelapa. So all of us, one way or the other, we belong to a family. Ka jalo he ga gona ope he wa rona ha yo o sa tsweng mo lapeng. So when we talk about family, we embrace and we include everyone. Ha re lelapa re ra mongwe le mongwe. Are we together? A re mmogo. Let's now talk about the word altar. A re ska ra bua ka sebeso. Let's talk about the word altar now. Ehe, a re bua ka sebeso. Altar is a structure that is built or that is done mainly to offer sacrifices, burnt offerings for that matter. Sebeso ke lehelo le le agetsweng go tlisa dikabelo. Dikabelo tse di hisiwang. Hey. So when we talk about the altar, we're talking about total commitment, total giving to the Lord. Jaanong ha re bua ka sebeso re ra go neela modimo gotlhe hela. So we are going to look at our families, that when we come for the family, do we give our all, our everything to the Lord, or there are some things that are disturbing us? Jaanong se re batlang go se tlhaloganya gompieno ke gore a ha re tla ko thapelong a re neela modimo gotlhe. So at the end of this week of prayer, where we are talking about rebuilding family altars, we want to achieve those objectives. Jaanong re batla gore ko bohelong re be re hitlheletse tse di latelang. For our message this evening, Mo molaetseng wa rona wa maitsiweng ano. maybe for the sake of those that may want to appreciate where we get this message from, if you go to Adventist Family Ministries in the General Conference website, you will find this messages there. Jaanong mongwe ka ipotsa gone gore re tsaya kae melaetsa e a re eng ko dibela makgolong re tla itlhela tsebe yone ya General Conference e buang ka yone kgannye. You can download them and study them at your own time. O ka di tsa mo sebala makgolong o botsa mama go di ipalela kwa lapeng. But here we're just going to summarize and just emphasize some key points. Jaanong gompieno tota re tla be re tsaya molaetsa re o soboka. Today we're talking about first things first. Gompieno re itebaganya le setlhogwana se se reng go baya dilo tsa ntlha ko pele. First things first. Dilo tsa ntlha ko pele. The blueprint. Sekaedi sa gore re tsamaise jang. Our central text, this text we are going to be reading it almost every evening. Jaanong temana e re tla beng re e bala maitsiboa le maitsiboa ke Deuteronomy chapter 6 verse 5. Deuteronomy 6:5. And I'll be reading it in the New King James Version. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Yes. Let me read it again. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Pele ga jaana re mme o rate Jehova modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe le ka moya wa gago wotlhe le ka nonogo ya gago yotlhe hela. Shall we bow our heads as we pray? A re rapeleng. Morena le mmoloki yo lorato le botlolo botlhoko, re tsana ko e mmoloki go go leboga. Re go lebogela gore o re hile nako ye ntle ya go tla go obamela mo lehelong la thapelo mo lehelong la kobamo mo tempeleng ya gago rara. Re lopa ja mmoloki gore ya ka re tsena mo tirelong ya tsela gompieno o re thuse go tlhaloganya lehoko la gago, o bo re thusa mmoloki gore re diragatse sone seo se lopa mo go rona mo maitsiboeng ano ka re lopa tse mone legolo la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. I know that most of us here, we have built ourselves houses. Ke a itse gore bontsi jwa rona ha re ikagetse matlo. And before you build a house,
mme pele ga o aga ntlo there are some few things that you need to do. go na le dilo di le mmalwa tse o tshwanetse gore o di dire. The house that you want to build, you are going to plan for it and you are going to design it. Ntlo e o batlang go e aga wa go simolola o dira lenaneo kapa thulaganyo ya gore wa go e aga You are jang. going to go to people who can do the plans. Wa go ya ko batshwantshing ba ba itseng go tshwantsha matlo a ise a You are going to agilwe. guide them how the plan should look like. Wa go ba bolelela gone gore toro ya gago ya ntlo ke eng. And after the plan is done, Ga ba sena go nna ba go direla setshwantsho and seo you are sa happy yone about the plan, ebile o itumeletse setshwantsho se se and dirileng. also the engineers, they've come and checked the strength of the house, the foundation, the walls, and other things, and you are happy about it. Jaanong bo maitsanapi ba dikago bone bo batla ba heta ba lebelela gore a mme e agilwe sentle go ya ka ga go ne go rulagantswe ka teng. Then you identify the best builder, the one who's going to build it in such a way that it's going to be durable. Ehe ke tlhalo se sengwe se ke sa se buang sentle ko pele ke gore ma-engineer ba tle go lebelela se se kwadilweng bo ba lebelela gone gore a mme dio tse di kwadilweng ho ke tse di siametsweng ntlo ya seemo seo e be e re ko morago o boa go batla bone baagi ba ba ka tlang go dira setshwantsho seo go ya ka ga go kwadilweng ka teng le ka bo maitseanape ba rurigaditseng ka teng gore go dirwe. Amen. You know, most of our parents back then, Batsadi ba rona ko morago kwa they would just build houses without any plan. a ne re thahela go tulwana. They'll just say 1, 2, 3, you turn here. Then you go this way. This is the kitchen here. Go no go thaiwa ka loto hela o bo re ha o tsena ha le wa khona o bo tsenya le lengwe ha le botana ke boapelo. So these days it is required even at council. Before you can build that house, it must be approved at council. Jaanong gompieno ga wa gage hela o tshwantse gore o tsamaye ko go ba molao ba puso ba e gore nya ntlo e a e lorang e ka agwa. And my dear friends, when you build, I know that most of us, we want to really be conservative when it comes to money. And it is very good, but never compromise quality. Mme ke a itse gone gore bontsi jwa rona ha go tla go aga o itlhelele gone gore dikgwatlha tota ga di boteng jo bo lekanyeng mme le ha ka tswa e le gone gore madi gayo o se ka wa ba wa re o kgaola o bo a lebelela gone gore o tla ira sepe se se tla irang gone gore boleng jwa ntlo ya gago bo e ko tlase. Do not skip that stage of having the plan in place. O se ka wa tlhoka go nna le thulaganyo. It is vitally important. Go botlhokwa thata. Because the plan is going to show you many things, even the electricity, the plumbing, many things are going to be reflected in the plan. Kana mokwalo o kapa moalo o tla bong o dirilwe o tlo go bontsha gone gore go tla agiwa eng jang motlakase o tla bo tsamaya jang metsi a tsamaya jang sengwe le sengwe se se tsenang mo kagong. And through your permission, please allow me to use this example. And I've seen something that I want to use as an example here. Jaanong tetlang gone gore ke dirise sengwe ha se ke se bonang. You know, if you did not have a plan Ha o sena moalo o and you are wiring your house, mme o bo o tsenya motlakase mo ntlong you ya will see gago things like that wa go dira dilo tse di tshwanang le tsone to show that this thing was not planned for. go bontsha gone gore go no go seo mo It is thulaganyong just something pele that was added after everything was done. e rile ntlo e sena go nna e hediwa gabe go akangwa ka gore he motlakase o ka tsena e be go dirwa Even when jang. you build your house in phases, Le ha o aga ntlo ya gago ka go tlhatlologane you can tell that there was a plan here. o tla bona gone gore go ha nne ntse go rulaganyeditse gore go tla But nna if there was teng. no plan, Mme ha if ene gore ne go sena if you thulaganyo try to extend that house, it will show that this thing was not part of the plan at the beginning. go tla bontsha hela gone gore go no go seo mo thulaganyong go tloga go simologong. And my dear friends, we are saying, when it comes to our spirituality, when it comes to our relationship with God, these things were put in place by God from the beginning. Jaanong re batla go le gore a re re kgang e ya mewa ya rona modimo irile hela ko tshimologong a tlhola lehatshe a ba setse a e And rulaganyeditse. we should never allow anything to compete with our attention when it comes to our relationship with the Lord. Mme ga re a tshwanela gone gore re letle sepe gore se tle go iteisanya borathana le kamano ya rona le modimo. So we're going to be looking at the story of creation. Yaanong re tle go lebelela polelo ya tlholo. We are going to be taking those days one day at a time. Re tle go tsaya malatsi ao re a tlhomaganya hela
letsatsi ka bongwe ka But let bongwe. us start by looking at Genesis chapter 1, verse 1. A re simoleng hela ka Genesis temana ya kgaolo ya ntlha temana ya ntlha. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ya re irile mo simologong Modimo a tlhola legodimo le lehatshe. A very well-known text, a very well-known verse. Ke temana hela e re e tlwaetseng. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ko simologong Modimo a tlhola legodimo le lehatshe. When you look at this verse, it is an introduction to the Bible and also the introduction to the creation story. Ha re lebella temana e re ke sepalamo sa tshimologo ya dilo tsotlhe. Those who tell us that creation came from evolution, from the Big Bang, all those theories, they are nullified when you read Genesis chapter 1, verse 1. Mme ya ka bo maitseana pe ba lehatshe ba tle ba re he lehatshe le na gona ga diragala eng gore re le nne teng. Hela ha o bala temana e go bolela gone gore dilo tseo tsa bone ga se boammaaruri. In the beginning, Ko tshimologong He, God, created the heavens and the o earth. tlhodile legodimo le lehatshe. So everything was started by God. Sengwe le sengwe se simolotswa ke Modimo. And for you to understand how God started everything, go to the Bible. Mme ha o batla go itse gore Modimo o simolotse dilo jang, ya ko Baebeleng. My dear friends, Ditsala tsa me. if you want to understand any theology of anything, go to the Bible. Ha o batla go tlhaloganya dithuto di pehela tsa Baebele, ya ko Baebeleng. Let us go to Genesis chapter 1. A re ye ko Genesis 1. We are going to be summarizing this, by the way. Re tle go soboka hela jaaka go boletswe. On the first day, what did God create? Ka tsatsi la ntlha Modimo o tlhodileng Light. And then He divided the light from darkness. Modimo na tlhola lesedi a kgaoganya lesedi le hihi. And I thank God that you said, on the first day, God created light. Ke leboga Modimo ka gone gore luluro lwa re o tlhodile lesedi. And you notice that darkness was not created by God. It has always been there. Ke batla gone gore re lemogeng gore Modimo ga a dira lehihi. Lehihi le ne ntse le le teng. Ene o dirile lesedi. God introduced light when darkness was already there. Modimo o simolotse a tlisa lesedi. Lehihi lone ne ntse le le teng. And but God said, darkness, you have a plane or a role to play in life. A ba re wena lehihi go na le seabe sa gago mo botshelong. There's going to be a time when you are going to take over, you are going to lead. Go na le nako e le gone gore e tla be le nako ya gago. Ke le wena o eteletseng. So that's why God divided day and night. Ke sone se e leng gore Modimo o kgaogantse letsatsi ka bosigo le motshegare. Are we together, dear friends? A re mmogo. Darkness is also very important, Lehihi le botlhokwa. but it has its own place. Mme le na le ha le tlhokagalang teng. Okay, let's continue. The second day, Tsatsi la bobedi Genesis chapter 1, you can read from verse 6 to 8. re bala temana e o tlogang ko go 6 go a go tsena ko go 8. In my class, you are allowed to refer. You are not copying. But don't try that at school. There's open book test. Are buleng. On the second day, what did God create? The firmaments. And what are the firmaments? Phuthulogo ke eng? Okay, let's try to explain it. You know, when the world was in a watery state, Gate go ko tshimologong sengwe le sengwe se ne se le tobekanye hela. everything was just watery. Go tlhakatlhakanya. And then God decided to Go le separate the waters. Modimo a ba batla gone gore a harologanye metsi le There komelelo. were waters above the firmaments and waters under the firmaments. And then He put the sky in between there. Go na le metsi mo phutulogong kwa go na le metsi ko tlase. But Modimo a ba kgaoganya metsi ao. We are rushing through this because there's where we are going. If we had time, we're going to really expound on these things. Re tle go taboga ha ne re na le nako nka be re bala re iketlile. And the third day, let's go to the third day. A reng kwa tsatsing la boraro. What did God create on the third day? Modimo o tlhodileng ka tsatsi la boraro. He created dry land and sea. A ba tlhola lehatshe ha romileng teng le mawatle. Okay. Because remember, the thing that God created on the first 3 days, it was like a platform.
jaanong ga re ka ela tlhoko se modimo a nang a se dira mo malatsing a ntlha a mararo no ka re ke ha go tlo go beelwa sengwe le And sengwe then teng. what God created on the last 3 days, except the Sabbath day, it was now filling that platform which had already created. jaanong gone ga go ne go tlo go direlwa sengwe le sengwe teng ga go sena go nna go dirwa malatsi a mararo a latelang go tsone dilo tse di tshwanetse go ditle go nna ga go dirilweng teng gone go di atla. And you will see that these days they correspond. Mme lo tla ela tlhoko gone gore malatsi a lone a tsamaya ka On thulaganyo. the first day, God creates light, Tsatsi la ntlha go dirwa lesedi, and then from them, He's going to create stars and the moon and the sun. go tsweng go o dira dinaledi letsatsi le And many kgwedi. people sometimes they got confused and said, "What did God create on the first day?" Yaanong nako tse dingwe batho ba ipotsa gone gore tota yaanong ra re tsatsi la ntlha go tlhodilwe eng. Okay, let's continue. The A re fourth day, tsweleleng ka tsatsi la bone what did God create on the fourth day? go tlhodilweng ka tsatsi la bone You are allowed to refer. On the first day, God created the sun, the moon, the stars. Yes. go tlhodilwe letsatsi ngwedi le dinaledi. And then on the fifth day, Tsatsi la botlhano God created all kinds of fish for the sea and every created types of winged bird to fly in the sky. modimo a ba ira dilo tse di nnang mo lewatleng tsotlhe ka mehuta ya tsone And then on le the dinonyane tsotlhe. On the sixth day, God created land animals. E be re ka tsatsi la borataro a ba dira diphologolo tse di tsamayang mo lehatsheng. But now there's another being that God created on the sixth day, which is the crowning of the creation. Go bo go tla go nna setlhoa sa tlholo se se tlhodilweng gape ka tsatsi leo la God borataro. created man on the sixth day. Modimo a ba tlhola motho ka tsatsi la borataro. And he says, you know, the animals were already in existence. Diphologolo ne setse di le teng. But God says, let us make man in our own image. Modimo a ba re a dire motho mo tshwanong ya He did rona. not create man in the image of an elephant. Ga a dira motho mo setshwanong sa tlou He did not create man in the image of a snake. le ha e le mo setshwanong sa noga He did not create man in the image of a lion. le ha e le mo setshwanong sa tau. These animals were already in existence. Mme diphologolo tseo di ne di le teng. But God decided to create man in his own image. Mme modimo o na a re o tlhola motho mo setshwanong sa gagwe. I thought we'll say amen. This was the greatest honor that God has given to man. E ne e le tlotlo e kgolo e modimo a e neileng God motho. creating us in his own image. Modimo a re tlhola mo setshwanong sa gagwe. You know, people who worship idols, Batho ba e leng gore ba memela do you know what disetwa they do? They do the reverse of what God did. ba tsaya dilo go tloga ko morago ba di isa They ba di create fetokolola. God in their own image. Ba dira modimo mo setshwanong sa bone. But remember, God has created man in his own image. Mme motho ene a tlhodilwe ke modimo mo tshwanong ya gagwe modimo. And we don't know at what time God created man on the sixth day. Mme ga re itse gone gore modimo o dirile motho ka nako mang ka tsatsi le la You can borataro. guess, you can think about that one. Re ka yakanyetsa. But one thing we all know, Mme sengwe se re se tlhomamisang after man was created on the sixth day, gore ha motho a sena go dirwa ka tsatsi la borataro on the seventh day, ka tsatsi la bosupa God says, now you must rest. modimo o raya motho a re jaanong ke letsatsi la boikhutso. The full day that man spent on planet Earth, he had to spend it with God. Letsatsi la ntlha motho a sena go tlholwa o na le tshela ha tlase ga modimo. You know, the Sabbath day is the day when Adam ate breakfast, lunch, and supper. Ke ne le letsatsi la ntlha la botshelo jwa gagwe monna a simolola a ja dijo tsa maphakela le tsa motshegare le tsa Maybe before maitsiboa. I go ahead of myself, let me also say that it was on the sixth day also when Adam was given Eve, his wife. Mme re tla ela tlhoko gone gore le mo go lone letsatsi le pele ga lephirima le a tlhodilweng ka lone a ba neelwa mosadi. And Adam and Eve, they spent the Sabbath together and also with the Lord. Mme ba nna le nako mmogo monna le mosadi le morena. There's an important lesson there that God wants to teach us. Go na le selo se se botlhokwa se modimo a batlang go se ruta Before you gone. can do your work in the garden, Pele ga o ka tsamaya wa go dira sepe ko ka before ya you can gago. do your responsibilities, Pele ga o ka dira tiro e pehela ya you need gago. to spend time with the Lord. O tshwantse gore o ne le nako le You have modimo. been created in the image of God. Therefore, you can relate with God. You can worship God. O dirile mo tshwanong ya modimo. Yaanong o tshwantse gore o ne le nako le ene. There's a longing for us to worship something. Go na le lenyora la gone gore re obame. We are beings that are longing and thirsty to worship.
go na le lenyora le ile gone gore le re ra re sengwe sone o tshwanetse gore o se And my dear obamele. friends, do you know that if you don't worship the true God, the Creator Himself, you are going to worship something else? Mme ke batla go le tsibosa gone gore ga o sa obamele modimo wa boammaaruri sengwe sone wa go se obamela. That's why we are saying putting first things first. Ke sone se re reng re tsaya dilo tse di botlhokwa re di baya ko pele. We know that we are so busy to the Right. point that sometimes we don't even have time to worship God. Ra itse gone gore gantsi o ka tlhela re tabogile la ntsutswanyane kola-kola But we mme are re sena saying nako ya go obamela this week modimo. we need to pause Mme ra re re tshwanetse gore re and eme evaluate our relationship with God, evaluate our families, especially as they relate to God. re lebelele malapa a rona jaaka a ka ga a tsalanang ka teng le modimo. It is vitally important that we should not allow anything to disturb our relationship with the Lord. Go botlhokwa gore re ele tlhoko gore ga gona sepe se e le gone gore se tla re tsena gare le botsalano jwa rona le modimo. You know, many times when we talk about family devotions, Gantsi ga re bua ka nako ya thapelo mo lapeng, during our worship services here at church, ga re bua re le mo phuthegong, we mention these things in passing, re bua ka dilo tse hela re heta and we are so fast. re tabogile. But this time around this week, we have been requested to make sure that we establish family altars or family devotions in our homes. Re gakololwa gone gore nako ya thapelo e nne teng mo lapeng. We are saying before Adam and Eve could do anything, Re toa go te pele ga Adamu le Eva ba dira sepe, before they could worry about what they are going to eat on the other days, God says you need to worship. pele ga ba akanya gone gore ra go ja eng modimo ba ra re nako ya thapelo. It is vitally important that you should start everything with God. Go botlhokwa gore sengwe le sengwe sa rona se re se simololang re se simolole le modimo. And my dear friends, Ditsala tsa me okay, let me put it this way. nte ke e beye yana, Rebuilding the family altar. go tsosolosa nako ya thapelo mo lapeng. There is a suggestion that is being given to us here, Go na le kgakololo e re that we itlisediwang should gare. run our families like we run companies or firms. Ga te re rane malapa a rona jaaka o ka reng ra tsamaise jaaka o ka reng re tsamaisa dikgwebo. You know, some of us, and I'm not talking about us who are here, Bangwe ba rona ke sa re le rona ba re leng and not even those that are watching from whatever platform they are watching from. le ha ile ba ile gone gore ba re lebeletse. You know, most of us, our families, we run them like it doesn't matter. Bontsi jwa rona malapa a rona ra tsaya jaaka o ka reng ga gore sepehela. There might be a father then, there might be a mother then, but it doesn't matter. Go ka tswa go na le rre ho go na le mme ho mme tota hela go sa re They sepehela. are not organized. Ba sa na thulaganyo. Things are not, we don't talk together, we don't agree on things together, and we do things together. Ga re buisanye ra rulaganya dilo mmogo ra ba ra dira dilo mmogo. And this is what is being suggested here, Jaanong se e leng gore sa gakololwa ga ke se. that every family must have what we call a family mission statement. Ga te lelapa lengwe le lengwe lo tshwanetse gone gore lo nne le gore lo ikaelela go ya ko kae. Where are we going? Re batla go ya ko What kae. is our vision? What is our mission? Toro ya rona ke eng mme re batla go e hitlhelela jang. How many of us here in our families we have a mission statement? Ke ba le kae ba rona ba e leng gore re na le moono wa gore tota rona re batla go ya ko kae re le lelapa. How many of us here we have a family board that is very functional? Ke ba le kae ba e leng gore re na le committee e tsamaisang lelapa e dirang. How many of us here we have departments? When I talk about departments, we're talking about the children who are functional and they are doing their work. Gompieno ke ba le kae ba e leng gore re na le bana ba e leng gore ke maphata mo company-ing e a dirang. There are some things that are suggested here, and I'm going to mention them to you. You can write them down. Go na le dilo ha tse e leng gore re gakololwa gore re ka di dira. So we want to start by establishing a family mission statement. Re gakololwa gore re go simolola re nne le maikaelelo kapa toro ya rona le gore re hitlhela yang. And when you get home, please make sure that you fulfill this, you do this. Jaanong ha re tsena kwa malapeng a rona a re tsamaye re go dira se. The first question, Potso ya ntlha, how will we treat each other in the family?
ke gore ra go tsana jang re le mo lapeng, How are we going to relate with one another? How are we going to treat one another? ra go tsana jang re le mo lapeng, ra go amana jang. The second question, Potso ya bobedi. what traits do we want to represent our family? What? What traits? Ke maitsholo a he a re batlang go no gore a be re ha motho a bona a ba re nya a ke a ramokganya kapa ke a ra Seboka. You know, it's very interesting that some of us, we think the traits that are in our families, there are things that are out of our control. Go lebega ile go no gore nako tse dingwe itlhe re akanya gore dilo tse dingwe itse gore keng ga re di kgone di hitele ba rona. Some of us, we blame our friends, our neighbors, we blame our relatives for what is happening in our homes. Ba bangwe o itlhele le gone gore re tla tshwa phoso baagisanyi ba rona le ditsala tsa rona. I wanted to give examples, but I'm going to restrain myself. Ke ne ke re ke batla go ha dikai mme jaanong ke tla ikgalemela. What things do we not want in our family? Ke eng dilo tse re sa di batle mo malapeng a rona? Write those things down. O di kwale. And by the way, when you are writing those things down, make sure that the atmosphere is very conducive. People are free to express themselves. A re dira jalo re be re lekile go no gore seemo e be le se se re tibetseng mongwe le mongwe a susulugile go tsaya karolo. Allow people to speak freely. Letlelela batho gore ba bue ba ntshe maikutlo a bone. As a father, maybe you are a father who likes to dictate and likes to mute other people who wants to speak. This time around, for this process, please allow people to speak freely. Jaanong ha ile gore o ntse o le rre yo reng setla go go lla sa gago mo jareteng ya gago ka nako ye itse pudi motlhalo o bo letelela batho go no gore batho ba ntshe maikutlo a bone. And also even tell the children that whatever you say is not going to be held against you. O bo ba solohetsa mme o tshegetse tsholohetso yo gore se lo tla se buang ga e ka ke be sa lwa kala ka sone lwa bea molato ka sone. The other question that we want to ask, Potso e nngwe re tshwantseng go e botsa, what kind of home do we want to invite our friends to? re batla go biletsa ditsala tsa rona ko lelapeng le le ntseng jang? In other words, when our friends come to our home, how do we want them to describe our home? Ha ditsala tsa rona di tla ko malapeng a rona re batla gone gore e re ha ba tsena bo ba re lelapa la rona ke le le ntseng jang? So those are the questions. Ke dipotso tse tshwantseng go di ipotsa. How can we encourage growth and self-esteem in each family member? Re ka dira jang gone gore re godise gore bana ba rona kapa mongwe le mongwe mo lapeng e be le yo o itshepang yo o nang le seriti. You know, most of us, we are built, we are done, we are the product of our homes. Bontsi jwa rona tota re se malapa a rona a re dirileng sone. Our self-esteem is dependent upon how the family members treat us. Gore re itsa jang go tswa le gone gore ko malapeng a rona re tsewa jang. Then the other one, how can we deepen our faith and have a closer relationship with Jesus? Each one of us in the family. Jaanong potso e nngwe re tshwanetse gore re botse ke gone gore re ka dira jang gore botsalano jwa rona mongwe ka mongwe mo lapeng botsalano jwa gagwe le modimo bo tie. And then how will we include family worship into our busy schedules? E be nna kgang ya gore re botsane gore jaanong ra go tsenya jang nako ya thapelo mo mananeong a rona a tabogileng. The last question, Potso ya bohelo, when will we do it? ra go dira leng nako ya thapelo? What will it look like? Re batla gore e nne ka tsela e ntseng jang? So when we do most of us, we make mistakes when it comes to family devotions, when we dictate to the children the time, the material that we are going to use, how it's going to be conducted. We don't involve them. Bontsi jwa rona re dira phoso ya gore re be re bolelela bana gone gore go a go nna le nako ya thapelo ka nako mang go tla bo go dirwa eng mo go yone. Ga re ba letelele gone gore bone ba bue dilo tse ba batlang go di dira. Firstly, let us make sure that they understand the importance of family devotion. Selo sa ntlha a re dirang gore ba itse gore botlhokwa jwa nako ya thapelo mo lapeng ke If they eng. understand the importance of the family devotion, even if when you involve them, they're not going to say, they did this one, we don't need it, now I don't want to come for a morning or evening, I'll be sleeping. No, they will know the value of this thing. Ha ba itse botlhokwa jwa nako ya thapelo ga gona ngwana yo o tla reng na ke batle go tla. And by the way, we are speaking this
subject to the age of the child or dependent upon the age of the child. jaanong re ele ntlhoko gape gore jaaka re bua jaana dingwaga tsa bana re di etse tlhoko gore ba tsamaya ga kae Have you noticed one thing? a lo etse tlhoko seo se le sengwe That our hela children are going to come to our devotions when they're still children, when they're still adventurers and pathfinders. But when they go to ambassador, when now they decide, you'll not see them coming to church in most cases. ga ke itse gore a lo etse tlhoko gone gore bana ba rona ga ba sentse ba le ko tlase kwa ba tla mo kerekeng e le ko thapelong kwa lapeng mme hela ga ba simolola ba re tsheo ka re ba tsena ko go senior secondary ka kwa go simolola gore na maoto a tshupa Do you know why? a lo itse gore ke ka gore Even when it comes to devotions, if they are bold, they can tell you that I'm not coming for devotion in the morning or in the evening. ga e le gone gore ke bana ba e leng gore ba na le sebete ba tla go bolela gone gore nyana o tla intshwarela go le maitsibo yana ga ke tle ko kapa It is maphakela because our devotions at home are so boring. ke ka gore nako tsa rona tsa thapelo ko malapeng ga di monate They're just coming there as a routine. go tsiwa hela And by the way, sometimes in Adventist homes, it will be time for the devotion, and we are reading the adult lesson study. When the child who's at kindergarten division is there, nako tse dingwe o tla itlhela le gone gore re mo nakong ya thapelo ko lapeng mme go na le mapimpana gone go nna re tshotse ka tara ya rona ya bagolong ya re tlhabetse pele the best thing for you to do at that time, put away your adult lesson study, you'll do it later, study together the one for that child. so se se botlhokwa ke gore ga lona le ngwana yo kalo lo bo lo tsaya kotara gago lo dira yone ya lona lo tla e dira lo le babedi kapa lo le kae hela ba We are leng going to bagolo request you to say amen. It will force us to buy lesson studies for our children. se se tla re pateletsa gore re rekele bana ba rona dikotara And then the other thing that we have noticed, you'll see them being sleepy at the devotion time, but after devotion, they become lively again. o bo ela tlhoko gone gore ka nako ya thapelo ba tla bo ba le ho hela ba boregile hela ka lo re amene thapelo a bohelo a ba simolola go You'll tshameka see them very attentive when they're watching TV, they're watching their program, but when you say, let us switch off the TV and come to devotion, you'll see the mood changing. o bo ela tlhoko gore ha lo le go lebeletse television nya ga gona ope yo o tselang hela ka gore a re tle thapelong ba o tsela mme ha go hediwa ba My thanetse dear gape. friends, we are saying, let us make our children to love the time for the devotion. a re direng gore bana ba rona ba rate nako ya thapelo Let us make them to be so excited to come for the devotion. a re ba dire gone gore ba batle go tla thapelong And by the way, when we say, let us make our devotion exciting, we're not talking about things that are out of the procedure. ga re bue ka dilo tse e leng gone gore ga di a tshwanela So we are saying we need to put the first things first. mme ra re a dilo tse di botlhokwa di tlisweng pele Our relationship with God must matter. e leng botsalano jwa rona le modimo wa rona gore re tshwanetse gore re kgathale ka jone Let us put it to be a secondary thing. a re se ka ra dira gone gore botsalano jwa rona le modimo ke selo se se dirwang ga gona le nako Our relationship with God must matter. e tshwanetse gone gore e nne selo sa botlhokwa And let us make sure that before every family member leaves the home, we have had the morning devotion. a re ele tlhoko gore pele ga ope a tswa ka kgoro go nnilwe le nako ya thapelo mo lapeng By the way, for some of you who have visited in your homes, mme go ba bangwe ba e leng gone gore ke lo etetse mo malapeng a lona you will notice that there are two things that I emphasize: lo tla ela tlhoko gore go na le dilo di le pedi tse e leng gore ke a di gatelela the morning devotion and also the evening devotion. nako ya thapelo ya mo mosong le ya maitseboa Some will say, Pastor, in the morning we are so busy. Some people leave home at 4 in the morning. ba bangwe bo ba re kana moruti ga o tlhaloganye nako tse dingwe ba bangwe ba emelela ka foo mo If lapeng there are some who leave at 4 in the morning, it means you need to wake up earlier so that before they leave, you have prayed together as a family. ga e le gore go na le ba ba emelelang ka foo a e re pele ga ba emelela e be le rapetse mmogo jaaka lelapa My dear friends, the world is so worldly. ba gaetso lehatshe le lehatshe As a father, as a mother, as whoever belongs to the family, before you leave your home, dedicate yourself to the Lord because you don't know if you are going to come back or not. pele ga o emelela ko lapeng kapa lelapa le emelela le tswela ko ntle a e be le ineetse mo modimong
ka gore ga rena tlhomamiso ya gore a These re prayers tla that we boa. make in the morning and also in the evening, we should never take them for granted. Dithapelo tse tsa maphakela le maitsiboa ga re a tshwanela go di tsaya loleya. These prayers are vitally important. Dithapelo tse di botlhokwa. For some of us who are accustomed to praying for our relatives, our friends, our neighbors, the day you die, they will notice that someone who has been praying for us is dead. Tsatsi le e leng gone gore wa swa ba o ntse o ba rapelela ba tla ya bona gone gore sengwe se hetogile motho o ntseng a re rapelela gae. That lesson I got it from my late grandfather. Thuto e ke tsere mo go rre The mogolo. prayers that you normally pray for people, some of them, they don't even know that you are praying for them. The day you die, they will notice that something has happened. Ha o ntse o rapelela batho le o ba rapelela ba sa itse ba sa utlwe ba sa go bone tsatsi le o suleng ba tla itse gore mme mongwe o ntse a re Do you know that your rapelela. neighbor, some of them, they don't know that their success is because of the neighbor. A wa itse gore ba bangwe baagisane ba lona ga ka baka la thapelo tsa gago. They are being protected, blessed, only because you always pray for them, you always mention them in your prayers in the morning and also in the evening. Ka gore moso le maitsibo a ga rapela wa ba bua mo dithapelong tsa gago. So, my dear friends, we cannot overemphasize the importance of family devotions, especially in the morning and also in the evening. Ga re ka ke ra gatelela go mo re ka reng go hitile botlhokwa jwa thapelo ya maphakela le ya maitsiboa. We are going to hand over this time to the one who's going to lead us in the season of prayer. Jaanong re tla neela yo o tla retelang pele mo nakong ya thapelo nako e. It's not a week of preaching, it's a week of prayer. Nako e beke e ga se ya go rera ke beke ya go rapela. Amen. Amen. Rebuilding the family altar. We're going to pray for 2 prayer points. Jaanong mo gompieno re tlo go rapelela dintlha tse pedi Masegogo, mme masegogo kopa o rapelle for us to learn to worship God first before attending to the garden. re ithute go rapela modimo pele ga re dira sepe mo lapeng. Before we go outside, Pele ga re tswela ko we ntle need to pray as a family. re tshwanetse gore re be re rapetse jaaka Before lelapa. re robala, we need to pray as a family. Pele ga re robala re tshwanetse gore re be re rapetse jaaka The lelapa. second thing, Mr. Didimalang, Selo sa bobedi re didimalang please pray for us re rapelle to help us, that the Lord helps us to plan as a family. gore modimo a re thuse gore re dire dithulaganyo jaaka malapa And to have a mission plan. le gore re nne le thulaganyo ya bodiredi jwa rona. I like something, God, the Lord has given us his DNA of planning. Jaanong modimo o re neetse gate DNA yaanong ke eng kana ke tla gore ke di tenanyana tse di agang Yeah, tse di re agang of planning. tsa So let's tsa go dira dithulaganyo. So I love what the pastor was saying, just the way he did it, the creation. Let the Lord give us that blueprint that he has given in his creation plan to be there in our family altars. Go re itse gore why we are there, what is the mission, and what are we doing there as a family, and what is our mission in this world. Hela jaaka re bone modimo a dira thulaganyo ya gore o tlhola eng pele le eng a le rona re tsamaye re go ithulaganya gore re dira eng pele le eng re lebeletse re kopa mo go se se dirileng gore tota re diretswe eng mo lehatsheng le. And then lastly, Sa bohelo Machamba, mme Machambwa ke kopa gore o re rapelle for our youth that are in our families. o rapelele basha ba ba leng mo malapeng a For the rona Lord shall give us wisdom on how to hold devotions that they can still be interested in the devotions that are there in church and at home. gore modimo a ba thuse gore ba nne le kgatlhego mo thulaganyong ya thapelo mo kerekeng le ko malapeng. Let us pray in that order. A re rapeleng go ya jalo.
A re rapeleng. Re a go leboga Modimo wa rona mo maitsebeng a letsatsi. Buto le bothoko ba gago bo ntse bona le rona. Re go lebogela gore Jehova Modimo wa rona ditiro tsa rona le mekgwa ya rona e lapisang ga di nke di go lapisa. Re go lebogela gore ka dinako tsotlhe Jehova Modimo wa rona o nna o ntse o re gakologelwa gore re batho ba ba tshabelelwang ke go lebala, mme nako tsotlhe Modimo wa rona o dira gotlhe in your power gore gakolola. Re go lebogela gore o re gakolotse mo letsatsing la gompieno Jehova. Botlhokwa ba go tisa dilo tse di tang pele kana dilo tsa ntlha pele. Modimo wa rona re a itshwabela ka gore thuto e ga se la ntlha e tsena ka ditsebe tsa rona, mme re iphitlhela Modimo wa rona ka nako tsotlhe go na le dilo tse e leng gore ke tsone tse re di tisang pele Jehova Modimo wa rona. Modimo wa rona gore o ka re nka bo rothe re le gano Jehova Modimo wa rona go amogela kgakolo e tshwana le ye. Modimo wa rona re a go leboga ka leina la Morena Jesu Kriste le le maatla. Re lebogela buto le botlhoko ba gago ke thapelo ya me mo bosigong bone bo Jehova gore rothe ba re khubameng hano ba mantswe a kgakolo a tseneng ka ditsebe tsa rona gore gongwe re ye go simolola Jehova ko malapeng a rona. Ke dumela ke re ga re simolotse Jehova Modimo wa rona go tla tswelelela le mo go ba ba seong hano Jehova. Re rapela gore Modimo wa rona o tsosolose thapelo mo malapeng a rona simolola ka lelapa la me ke a rapela ka leina la Morena Jesu. Ka gore go le gantsi re iphitlhela re le ga re go dira e be re le busy Jehova re ke akantse the next thing that I'm supposed to do bo go reela gore I am not worshiping at all. Ka jalo Modimo wa rona re lopa buto le botlhoko ba gago re a lemoga gore we have become so busy that we don't have time for the Lord. Even when we think, even when we intend to worship you, we don't worship you because our minds are always somewhere else, engaged in the things that are not there. Modimo wa rona a buto le botlhoko ba gago le bo molemo ba gago morena di ska tsa re tlogela. Mme a mantswe ya Jehova Modimo wa rona le mahoko a o a buile le rona Jehova a re tsosolose re go tsosolosa thapelo mo malapeng a rona morena. Dithapelo tsa mo malapeng a rona di bora bana ba rona. Re thuse Jehova Modimo wa rona o re henye some new things that we can do so that they can be also excited. Gore e re ga re tsena mo kobamelong Jehova Modimo wa rona ba iphitlhele le gore they are looking forward for the time of worship. Modimo wa rona re a go leboga tanke re a itse o itse dikeletso tsa rona Modimo wa rona re a itse o itse se re se tlhokang segolo bogolo re direle sone se se ntseng jalo re a rapela ka leina la Morena Jesu Kriste amen. Our kind and gracious Father, we come before you this evening to give thanks and honor to your name, Lord, for such a timely message as this that has come to us at the right time. That, Lord, even though we have had devotions in our families, we realize that, Lord, we need to re-look at the way we have doing it. And we thank you, Lord, for the blueprint that has been given us through the message that came through your servant. Thank you, Heavenly Father, for such a message. Help each and every one of us who is here in our families to take this seriously. For we work for organizations that have mission statements and strategic plans, yet we do not have strategic plans for our own families, for our own walk with you. Lord, you have spoken. Help us that we may be able to act. Father, I pray also for those who are not here, that from here help us to share these messages with them.
that we may all benefit. Thank you, Heavenly Father, for we have prayed in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. We continue calling upon your holy name, Heavenly Father. I strongly believe and agree with the message that we have received, that we have not done enough in our families to teach our children where they are supposed to be and what they are supposed to do. Oh, Father of all mercies, forgive us for this omission. We have some of us children in their homes, and yet we have failed to lead them in the way, the rightful way that you have taught us, that we have to train up these children in the way they should go, so that when they grow up, they will not depart from the truth that we teach them every day. Oh, Father of all mercies, we have young people who are supposed to be finishing up the work in these last days, because these are the people who are full of energy. And when they are filled with the Holy Spirit from our homes, the church will be strong, the community will be strong, and the nation will have no evil things that we see done by these young people, because they will be employing their energy into your work. Father, we pray that today, as we have heard, may it be a turning point for all of us. Some amongst us here are young people. They have heard the message. And Father, may we cooperate with one another. We should cooperate with our children, listen to them as they make their suggestions on how best we can rebuild our family altars in our homes. We ask for forgiveness, and our desire, oh Father, is that let the altars be burning all the time. In the morning, as it has been said, we thank you, we present our plans before you, and in the evening as we go, like now, we look behind what you have done together with these young people, and thank you for what you have done for us. And Lord, we know that you are coming soon. And these young people are the ones who are supposed to finish the work. Help us, oh Father, to support them in any way. Some are not here. Some are not even in church. Oh Father, we are praying and we are crying as parents that you hear our cry, that one day soon as you come, save us together with our children. We want to say the same words Moses said as he was talking to King Pharaoh when he was pleading that the children of Israel should be led to go back to the promised land. And he said, we are going with our properties, we'll go with our children and everything that belongs to us. We are not going to be happy in heaven, Lord, if our children are not there. So we want to be saved together with them. Hear our cry this evening. May it be a beginning of everything as we go home. Never leave us, oh Father, in our homes alone, because we long to see you, the invisible God, that you do immeasurably great things with our children and us as parents when we cooperate with one another, especially as we serve you in these last days. This is our prayer in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. At this Ka nako time, e, I'll give our pastor to give us benediction. moruti o tla re se go haletsa. Shall we stand as we pray? Morena le mmoloki yo lorato le boitlelo botlhoko, re tsa nako e mmoloki go go leboga. Re go lebogela gore mo tsatsi la gompieno mo phuthegong ya Motswedi le rona re kgonne go simolola beke ya thapelo rara. Re lopa jang mmoloki gore a ka o tshelela bana ba gago masego gongwe le gongwe ko ba iketleletse go amogela teng, le rona mmoloki o re tshelele masegoa. Se go tsa mmoloki mongwe le mongwe yo o tlile molaetsa o kgonega gore go tswa ga mmoloki re tse boikarabelo jwa gore malapa a rona a nne se wena o batlang a nna sone.
re le borre re le bomme re le bana mongwe le mongwe yo gone ga moloki o emetse lelapa gonega re lopa ja moloki gore molaetsa o e ne rona ba rang go tlhomamisa gore wa diragala go na ba ba reditseng ka maranyane moloki re letsa ja bile rapela ja le bone gore moloki ba tseye molaetsa o ebile bone ba ka simolola go dira gone jaana ka gore ba ko malapeng a bone se go gatsa moloki o re atele pele gore mo bekeng ya thapelo ga ya tla go tla ko bokhutlong moloki ebe malapa a rona le malapa a sesala ka boammaaruri malapa a le gore moloki ke magodimo a manyennyane malapa moloki a le gore re setse re ikiteleditse re hesitse go a le godimong gore re tsane ko le godimo be setse re itse gore go tshelwa ka tsela e ntseng ka gore re tlwaetse gore go dira jalo mo malapeng a rona re segatse moloki re etelele pele ka re lopatse monele legolo la morena wa rona Jesu Keresete amen. Hymn 128. Stanza 1 and 2 only.